massage ari abakire oya shani y'umubiri wawe buri wese arayikenewe. Massage si abakire ni ubuzima bwiza, irukana umunaniro, igakiza umugongo wumva, ituja imitsi yawe, igasukura amaraso. Nibura umukozi cyo wikenera rimwe na rimwe, ituja imitsi yawe, igasukura amaraso. Nibura umukozi cyo wikenera rimwe na rimwe. Bakunzi bamenye ubuzima TV ndetse n'abadukurikiye aho muri hose, mbanje kubasuhuza, bahaye ikaze muri gahunda yacu idufasha gusobanukirwa ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi ikadufasha gukora twita ku buzima bwacu mu kazi kadutunze no kwirinda ingaruka z'ako kazi ku mibiri yacu. Nitwa Nkurunziza Meteri, mpagarariye Umuzi Health and Movement Initiative Limited. Mu Muzi tugamije kubaka umukozi muzima, twibanda ku buzima bwe n'umusaruro we urambye. Uyu munsi turarebera hamwe ukuri ku mwuga wa massage thérapeutique cyangwa massage therapy. Ese massage therapy ishobora kukubera akazi kagufasha kubona amafaranga menshi? Muri iyi video yamenye ubuzima TV turagaragaza ukuri ku mwuga wa massage, amahirwe urimo, amafaranga ushobora kubona, n'ibisabwa kugira ngo ube umunyamwuga wa massage thérapeutique. Niba uri urubyiruko ushaka akazi, niba ushaka kwikorera cyangwa ushaka umwuga ufite ejo hazaza, iyi video nkurarikiye kuyigira iyawe. Turarebera hamwe massage thérapeutique ni iki, ni gute wakinjiza amafaranga muri uyu mwuga, ese ni hehe wakorera uyu mwuga, ni ukuhe kuri kutavugwa mu mwuga wa massage. Hanyuma turaza gusoza turebera hamwe uko watangira urugendo rwawe ukora uyu mwuga wa massage thérapeutique. Igasukura amaraso, nibura umukozi cyo wikenera rimwe na rimwe, ituja imitsi yawe, igasukura amaraso. Nibura umukozi cyo wikenera rimwe na rimwe, abamotari, abanyonzi, abacuruzi bahagaze igihe kinini, abikara ku biro, abanyeshuri n'ababyeyi bose barayikenera. Sibyo abakire gusa, n'ubuzima n'ubwirinzi bw'indwara zitinda gukira. Umva umunaniro, urahangayitse, umugongo uremereye, fata umwanya ukore massage, niko gukaraba umutima. Menya ko wifitiye ubuzima ugomba kubwitaho. Niba ushaka kwiga uyu mwuga, iyunge kuri gahunda z'Umuzi Health and Movement Initiative, aho tuzajya twigisha umwuga wa massage ku rwego rwa kinyamwuga. Kora subscribe kuri uru rubuga rwa Menye Ubuzima TV kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byubaka ubuzima n'akazi. Kora like, andika muri comment ndetse ukore na share, usangiza abandi iyi video. Muri iyi si ya none abantu benshi bashaka akazi, ariko si akazi gusa, ahubwo bashaka akazi kabaha amafaranga ariko kanabarinda stress. Irakiza umubiri, ikarinda indwara nyinshi. Niba ubabaye ntutegereze kurwara, menya Ubuzima TV tuvugira ubuzima bwawe. Massage ni inshuti y'umubiri, subscribe, sangiza abandi tube benshi tumenye ukuri.
ese massage thérapeutique ishobora kuba igisubizo? Urubyiruko rwinshi rukeneye akazi, ariko akazi gahari ni gake cyane, n'abakabona ntibanyurwa n'umushahara. Ikibazo si ukubura akazi gusa, ahubwo ni ukubura akazi gafite agaciro. Oya shani y'umubiri wawe buri wese arayikenewe. Massage y'abakire ni ubuzima bwiza, irukana umunaniro, igakiza umugongo wumva, ituja imitsi yawe, igasukura amaraso. Nibura umukozi cyo ikenera rimwe na rimwe. Massage therapy ni umwuga wo gufasha umubiri kugarura imbaraga, gukuraho stress no kongera ubuzima bwiza. Ariko si ubuzima bwiza gusa, ni n'isoko y'amafaranga. Massage thérapeutique ishobora kukwinjiriza amafaranga, kwikorera, gukorera sipa cyangwa amahoteli na za sauna, gukorera company cyangwa se ugakorera abakiriya bari prive. Uko ubuhanga bwawe bwiyongera, ni nako amafaranga yawe yiyongera. Massage si y'abakire ni abantu bazi ubwenge, si ubusirimu ni ubuvuzi ntutinye kuyigerageza. Irakiza umubiri, ikarinda indwara nyinshi. Niba ubabaye ntutegereze kurwara, menya Ubuzima TV tuvugira ubuzima bwawe. Massage ni inshuti. Ariko reka tuvuge ukuri, si akazi koroheje, bisaba kwiga no gukora cyane, kandi bigasaba no kugira discipline. Ntibihagije gusa kuvuga ko ushaka amafaranga, ugomba kubaka ubunyamwuga bwawe. Ubusirimu ni ubuvuzi ntutinye kuyigerageza. Irakiza umubiri, ikarinda indwara nyinshi. Niba ubabaye ntutegereze kurwara, menya Ubuzima TV tuvugira ubuzima bwawe. Mu Rwanda no ku isi hose, abantu bafite stress nyinshi kurusha mbere. Ibi bivuze ko massage thérapeutique ifite isoko rinini cyane. Niho mu muzi duhera kubaka abakozi bafite ubumenyi, bashobora kwikorera no kubaho neza. Nta buzima nta kazi, kandi nta kazi nta terambere. Niba ushaka akazi gafite ejo hazaza, massage thérapeutique ishobora kuba inzira nziza yawe. Ariko wibuke, amafaranga aza nyuma y'ubumenyi. Mwakoze guhitamo Menya Ubuzima TV. Kora subscribe kuri urubuga rwa Menya Ubuzima TV kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byubaka ubuzima n'akazi. Kora like, andika muri comment ndetse ukore na share, usangiza abandi iyi video. Kurikira urubuga, sangiza abandi, kandi utangire urugendo rwawe uyu munsi. Urahangayitse umugongo uremereye, fata umwanya ukore massage ninkugukarabu umutima. Menya ko wifitiye ubuzima ugomba kugwitaho. Massage si y'abakire ni abantu bazi ubwenge,
si ubusirimu ni ubuvuzi, ntutinye kuyigerageza. Irakiza umubiri, ikarinda indwara nyinshi. Niba wumva ubabaye, ntutegereze kurwara. Menya Ubuzima TV, tuvugira ubuzima bwawe. Massage ni inshuti y'umubiri. Subscribe, sangiza abandi, tube benshi tumenye ukuri. Massage si abakire, ni abantu bazi ubwenge. Si ubusirimu ni ubuvuzi, ntutinye kuyigerageza. Irakiza umubiri, ikarinda indwara nyinshi. Niba wumva ubabaye, ntutegereze kurwara. Menya Ubuzima TV, tuvugira ubuzima bwawe. Massage ni inshuti y'umubiri. Subscribe, sangiza abandi, tube benshi tumenye ukuri.